Jatna, good morning. Actually, staff hospital Mia Horo sini parani bot sini boro masa karen sodongoi Mia serious condition kelai jang Mia Horo ne doster apa hospital admission karena pakai kami apa serious condition bawoi borok khana koi umai bawoi mia angma pakai so je sekarang condition serious condition bawoi bawa nongja mereka mia poro manca jaga pura ambulance narok naik tunggu ada ke hospital apa ke hospital ơi tinta sakal kazak tinta apa finally kau nogo thangsinai current short na kata mane S3 ni romo dikhangke hingke pora serious condition hingke apnu okra rok borok somya jora malia pane borok hingke borok bo slanglia hingke ana urgently ana mar hoka hingke angma phaika patient loge hingke oma hena nijini borono subakha hingke loge rok kisa misa khel khaika ngane bo khali tongthago onek khas rang ma rok khel ro ma khaika hingke nijini borono onek ma khel ma khlaiuta sabun bago omni banke oma hai jarago health khaina nangnai neta australia ambasa station thangai ambasa station nakhur mokor A few minutes later. Tahu ambasa khulai hospital ni tahu ambasa main road sopaika tahu direct station thangsinai auto baina sonai tondi an block tahu chare kare na kon suka tahu sali ambasa station sopaika finally train sopaika Agartala ni train sopaika ko train kedin baislam to acha Jaga naga ko samno pal kontak soal ayam nak kontak sampai ke 1 hour. finally samno sampai ke tapi ko restaurant habka mayo kisoka jol ekta biryani chicken dia Aibo Rudra lagi aisina এখানে শার্ট পাইনি শার্ট হ্যাঁ লিখতে লাগবো তো যখন আসবে so hai no hai asono tini bagani blog pungkha so nono pipeline hambayani video nai mani bagoi tai subscribe khang thapu de asono kha tata bye bye